ariko ntimwakoze igitangaza bakoze igitangaza nabamena amaraso kugira ngo abandi babeho siko yes so mbahaye pole mushikame uru rugamba aha muri namwe mwumve ko muri kuri tere muri mu gihugu cyanyu cyabahaye ubuhungiro hari impamvu mwahawe ubuhungiro hano ni kubera yuko ibyo abandi bagwanira kuri tere byatumye muza hano turashaka yuko abantu b'iwacu baba mu gihugu cyabo bakagira amahoro cyo kimwe n'abandi bakongomani tidushaka yuko twese tuba mu gihugu hari impamvu twaje ariko twese twaje tutabishaka twaje turi impunzi twaje tudashaka gutakaza igihugu cyacu abenshi muri twebwe twari abana so ntandi choice nimwe twigeze duhabwa kugira ngo tuve aho twari dutuye kandi twari tuhakunda n'impamvu duhaguruka tukahagwanira kandi twarahavuye kera dufite opportunity nyinshi hano ni ukubera yuko tuhakunda kandi twifuza no kuhagira twifuza kugira aho siko yego so ndashaka kugira ngo mbakureho complex yo kwivugana yo kuvuga akarengane kacu yo kuvuga intwari zacu mureke mbabwire Gideon yapfuye ari sanction n'iki gihugu hano he was under sanction yego abandi yasigaje bose bari sanction right ko muragenda mwumva amasanction menshi atangwa ku bihugu mwe mukumva yuko bitabareba mukumva rwose ko ni ibihugu barimo barabisanctioninga twebwe ubwacu we were sanctioned before bino bihugu bindi biba sanctioned Gideon yari sanctioned Sematama yari sanctioned bigwaneho yose abanyamulenge bose bari abamama mubona birirwa barira bababomba mu minembe bari under sanction kubera ko nibo nibatwigwaneho siko right no kuvuga ngo nawe nimba wiyidentify nka twigwaneho you are under sanction muri kino gihugu kandi uri umunyamerika utanga tax so I think we need to be free of fear. We need to be free of fear
kuko nyuma ya fiya n'urupfu kandi urupfu ntawuri exempt siko yego. so ndabashimiye rero twaje hano kugira ngo twamagane akarengane dukorerwa k'Abanyamulenge, k'Abatutsi, k'Abahema, bikagenda noticed, bakavuga ibindi biri hejuru, ibintu biri surface, ariko abantu ba nyiri ibibazo bakabibagira, ahubwo bagira ngo bavuge, bagira ngo bigwaneho, bakabapanishinga. So ibi bintu rero twese biratureba, mumenye ngo if we don't do it nta wundi bavugira. Ninde uzi mu Minembwe wahageze wahabaye? Nanje nari mpari kuri 2004. Hariya mu Minembwe ntabwo bashaka kubona n'izi kamera ngo bakore amamarshe, bakoze amamarshe barabica. Muri Bukari igihe bigeze kwica abagore bagiye kuvuga, abagore badafite imbunda, muravyibuka? Yego. Muribuka yuko iyo abantu bagiye ku kibuga c'indege barababomba bakazana amasoko bakabomba ikibuga c'indege. So rero ntago bafite voice bafite ni mwebwe, muri hano kugira ngo mubabere voice. So don't be afraid to speak up. Ndashaka kubwira cyane cyane urubyiruko rwitabiriye, ndabashimiye. Jewe when I was in college we have mashigo. Yes. Ohio in particular bagize accident pole cyane, ariko you guys are all safe, right? Ndashaka kubashimira. Nje when I was in college, I don't know about you, since icyo muza mukora muri college, you guys should be holding protest kuri college zanyu. Right. You should be holding conferences kuri college zanyu about kibazo cy'iwacu. Hariya niho mu yo kuvuga akarengane kacu, yo kuvuga intwari zacu. Mureke mbabwire, Gideon yapfuye ari sanctioned n'iki gihugu hano. He was under sanction. Yego. Abandi yasigaje bose bari sanctioned, right? Ko muragenda mwumva sanction menshi atangwa ku bihugu, mwe mukumva yuko bitabareba. Mukumva gose ko ni ibihugu barimo barabisanctioninga, twebwe ubwacu we were sanctioned before bino bihugu bindi biba sanctioned. Gideon yari sanctioned, Sematama yari sanctioned,